Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyakan si iku agama Islam na uskan usana mga bubayakan giyang kaiman tuwa kagagawi na aya mapumagusay tano na giyang kutuwa tutulan sa giyang kutuwa bagua mama gulam malaisimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang iya tutulan ng mga pagarian ng mga panguyat tanwai o di na ipanguyat tanwaya si ikong mga ginawa tano. Pagilain tanwag yang kutuwa paman na galabag tano o di na giyang kutuwa ay kalaasimba ap kepasad tanwa para si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi tanod na yamala aadrisa si ikong mga muryataw tano. Aniran na may layagyang kutuwa kala isimba agyang kaiya paman na bagwa mama apanutulan tano. Miya panutul aadeng ko na sakataw dato. Agyang kutuwa dato na miya masasakanian sa manguda o di na tigitan wa bagwa mama. Agi si ikum yang na napkapakay ad na paman na oripan. Ada na oripan si ikum yang na amasa. Nagyang kutua sa katawa datu na piyamasan niya nagyang kutua bagua mama. Nasukya pamasaan niya nun na Peter agyang kutua bagua mama. At tigyan na hay datu akan ay pamanaskan yan sa manutuy ki uri panun. Baga natigyan di mapamangani si Erka o di na mapangani akan Raka abaga nakarakan nagyang kaya talawas syarat panganin akan Raka o di na baga nakarakan agyang kaya kondisyon apaman nakabayakan. Tigagyang ko tuwa dato na antunay kondisyon na kabaya ka antunay syarat. Apanganin na ka. Tigyan na ayapaganay sagyang ko tuwa talo na uba kong katigyan na pagrana o di na uba kong katigyan na separi. Si iko mga sambayang paralo igiraman uto amyaw mas orasyan kauto. Paman na sugu akong kadin nagupangungurip pan akong kadin ugay datigyan na igira amyaw maagyang kuto waktu sambayang orasa sambayang mga faradu nauba kong kaon napsugu Yuti paganay piamangan iniyan sagyang kuto dato. Saya tigyan na ikadwa asyarat na tila sugu akong kadna tigyan o di na sugu akong kadna tigyan na si iko mga kadundaw sa sadin sa kabay aka. So tigyan so mga kadundaw na sadin sa kabay aka ay sugu karaka na asara kagako na sugu akong kaun. Uwi da tigyan na uba kong kasugu igiraman uto miyaw maso kagagawi. Ayuti paman na ikadua piyamangan niya no na sarat. Si ko mga kadundaw na sugu akong kaundan. Uwi datigyan na si ko mga kagagawi na napaman na baga nakarakan ito alaw da paro. Sa atigyan na ikatalawa syarat. Apanganin akan si Erka. Nagyang kaya tigyan adar paaka. Nabgi akong kaun na tigyan na sawalay. Agyang ko tuwa yung bagay karakan awalay sagyang kaiyadar pa ka nadad na bo
pekasul arom warrakan sama nutu na aya bu pekasul sagiang ko tu ada pa nasakan natigyan na aya ini sembegu nagyang ko tu ada tu amya masaun natigyan na ini bagayakan rakad nagyang kana na teluas sarata pengeninaka miapia mambui adat agiang ko tu apaman na miya masaun kagi madagal man apaman na mga datu igira manotu ini bagay ron nagyang koto udi na miya kuani nagyang koto kabaya yan na dead na imbagay niya na law tuna ini law da paro si iku paman na mga tawa di uning galabak madagal man na lagi danan suwapang miya karata-rata yadat sabusa kabaya yan nanayin niya na paman na kabaya naso paman na gumagalabakun na dinyan din bagan sa lugar o din din pagkalabudan. Na tigagiang ko tuwa dato sagiang ko tuwa manguda amya pamasanian mimbelo ya oripan yan perlu baka tigian sagiang kaya darpatano sa paman na kabalingan ka. Nagyang kuto abagwa mama na milubas kanian sa darpa o di nawalay ronon makababaling. Na aya miyaw manian o di na aya miya pilian nagyang kuto bala-bala ya tigitan gaba o di na tigitan may to awalay lawig agbapan. Na Peter agiang koto bagua mama sagiang koto datu atigen hayat tigen datu akan na ayat tigen miat unakan na yung bagayin karakan hadar pa akan nagiang kaya lawig ronot abang katigen di katawi agiang kaya mga ronot mga walay lawig nasiku Allahu subhanahu wa ta'ala na asinda kau tu paman na giyang kaiyalang wana say na dipindi buman sa giyang kutua panarimaon na giyang kutua mga tao o pamako susabeed na may lene na giyang kutua lawig na upun di makapenalamat na tiga na isa na amarat awalay dia ko saya turugun dira ka na ya pamadu made tugi na giyang kutua bagwa mama na sabab sa giyang kutua kapian yan ipusok na ya pitero ya sa giyang kuto adato na tigyan na giyang kaya mga ronot mga lawig na si iku Allah subhanahu wa ta'ala na paman na busta na paman na asinde ni sapada na miyaka piyepe ni na giyang kuto bagwa mama na igira mga kadundaw na din yan di kidmata na giyang kuto adato yan ama nagyang ko to amya masaw na dato nasa din siya sugu yan noon san siya kabay ayan na dinggil pag nagyang ko to bagwa mama na igira ang mga kagagawi na sumisibay agyang ko to bagwa mama o di natigatan wa di iskan yan di sibay di iskan yan di tirambisa kapsim beanian suwallahu subhanahu wa ta'ala di manambayang si ikong mga kagagawi sama nuto na giyang kuto abagwa mama na i-schedule niya na giyang kuto orasyan si ikong mga kadundo na ibabagay niya nuto para sa giyang kuto kuri penon na andun ni kaw magyang kuto mga kagagawi na ayap paman na tatayo din niya nagyang kuto ali niya di kasuasuata si iku Allah dis kanya di manambayang si iku mga kagagawi kagi ko giutud ni maulawla na miya kay isa kagagawi nagyang kuto adato nami tuwaf sa kanian sagyang kuto adar pa yan udi na paman na tigitan miyagalo yan sa kaniyan sa giyang kuto adar pa yan na kagiya ko maumanian
agyang kuto lawig abubalingan agyang kuto bagwa mama na miyay niyan o nagyang kuto sindaw. Kasi sindawan nagyang kuto adar pa agyang kuto bagwa mama. Na inubay agyang kuto adato. Nakagya ko may niyan nagyang kuto bagwa mama na sumusujud si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutua pakilay udato asindu sa agyang kutua walay niyan na sindu tua matatago sa agyang kutua ulo niyan. Sumisindu agyang kutua ulo agyang kutua bagwa mama sa agyang kutua kasusudud yan. Agyang kutua sindu mga pagarya makapupuon sa agyang kutua ulo agyang kutua bagwa mama na mananaros sa agyang kutua puro. Ayaman na nakasisinduan niya managyang kutua puro yan. Nagyang kuto ko na bagwa mama, sagyang kuto kasusuludian. Na nadis kanyan di mamang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala din dua. O din naptawag niyan so Allah subhanahu wa ta'ala sa din niya diteroon. At tiga na ilahi awjabta alayya haqqa maulaya wa khidmatuhu bin nahar. Ya Allah at tigiyan na inipaturay ang karakan. Agyang kutua dia kan jika kidmati si iko dato o di na kyuri panrakan si iko kagkadon daw. Walaula dhalik watigyan o gyang kuto na o daw tuwatigyan o di na o di rakaw to makapopuon. Agi paman na si iko miyangaw na basta akyuri panraka napkibgay kaw nagyang kutua kabaya iyan. Nagyuti pumanganin na agyang kutua paman na bagwa mama. O at tigin o dauto. Agyang kutua, kipapaturay na karakan sa diya kan di kakidmati sa agyang kutua dato. Mas sagalto layli wala nahari illa bi khidmatika fa'zurni ya Rab. Nadadman at tigyan na usaranakan o di nadadman ang gilabakanakan na si iko mga kagagawiyakan na gusto mga kadunduwakan. Enonta nagyang kutua diya kan rakadi kakidmati. O di nagyang kutua kakapsuaswata kan raka dia kan dikapanambayang si irka. Ya Allah atigyan na pasinsi ayakong ka. Kauto. Paman na pengeni sa pasinsi agyang kutua bagwa mama. Kaayabu apaman na din yan di kapakapanambayang na mga kagagawi. Kagi sukadundu na sinya no to ibabagay sa agyang kutua dato yan. Nagina ng mga pagarya. Paman na pengenis kanian sa pasinsya katigyan na udah bu agyang kutua ka benar rakan agyang kutua datu na imbagay akan rakap nuto. Ambil lewin akan agyang kutua mga kadundo paman na simba sirka. Sakay dia kan isuasuatan. Na naman nuto mga pagarya. Naigida pememikiran tanu agyang kaiya paman na masa tanu o di na betad tanu na Dama nariya ba makapapaar si iku mga oras tano. Na inutan waya paman na dipsuaswata su Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu sama na makapapakala apa di si iku mga oras tano. Nagyang kaya paman na kausar sa cellphone o di na anto naasan. Apaman na tanto niyan ako kaikatan nagyang kuto ang mga ginawa tano. Natigagyan ko tuwa bagwa mama, apaman na, ya Allah na pasinsya ya kung kakapaman na ayabu ay bagayakan na kan nagyang kuto ang mga kagagawi kasuka dundong na makukuha agyang kuto kyuri panraka. Nagyang kuto kasusujudian na pagilay nagyang kuto kyuri panon, nagyang kuto dato. Taman sa miyaw maagyang kutua waktu fajar. Miyaw maagyang kutua waktu fajar. Nagyuto din mambu ikiyapo to lagyang kutua sindaw apot pakapuon sa agyang kutua manguda. Napanutulong pa nagyang kutua dato agyang kutua lawi. Gidara pa akakad na nagyang kutua manguda. Nagyang kutua atapian na mitmu. O to paman na mitmu. Sa agyang kutua kiyaw maagyang kutua subu. Namimbelingan agyang kutua dato. Miyaling sa kaniyan
na pianutulian si eko karomanian abai agiang kutua miyay niyan miyasima iyan si isagiang kutua ikadu akagagawi paman na ikadu akagagawi na tialwa agiang kutua detu agiang kutua karomanian abai na piyakaw nutian sagiang kutua lawi agiang kutu abagwa mama ore peniran nakagi ko makau masiran sagiang kutu apaita wagiang kutu abagwa mama namilay ram pamanagiang kutu manguda ori paniran asumusudud paman si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaya ito kagagawi ito na paman na sumusudud sa kaniyang paman si iku Allah subhanahu wa ta'ala nalagi diyan ng paman na katataguan sa sindo wagyang kutu aulo niyan. Nagyang kutu paman na kerumai gyang kutu adatu agusto karumanian na tuminin degesiran sa gyang kutu paitaw agyang kutu lawi gyang kutu bagwa mama apagilay niran diran di simaan nagyang kutu bagwa mama nagyang kutu diran nung di kasimaa na penggura oksirampan paman na penggura oksiran sabab sagiang kutua kiai layaran sagiang kutua betadagiang kutua kapki layaran sagiang kutua betadagiang kutua manguda giang kutua kiatin negiran sagiang kutu apay tawagiang kutu alawi gagiang kutu manguda penggura oksiran na tialuaniran kagi ko paman na mapita mau mapaman susubu na tialuaniran adua agiang kutu paman na manguda giang kutu ori peniran na aya Peter Iranon na tigira na anta atikun liwajhillahi ta'ala ayat tigian na bagua mama na iman tuat tigiran na piyaka maradik ami sir piyaka maradik ami saka paman na miyada agyong kuto kauri panami sirka piyaka maradik ami saka sa asu-asu atamin si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaana ka atigian mataram bisa su Allah subhanahu wa ta'ala anaka mataram bisa sagyang kuto adikaw di kasu-asu ata aginan suayaman na niyan na pengenin na kau na pasinsya. Kau to paman na ini bagairan nun. Apaman na piyaka maradi ka iran. Kaan panamabalu yagi ang kutu mga kadundu niyan. Aya din yan di kasirbisyon na swalla. Aya din yan ni maswaswat swallah subhanahu wa ta'ala. Yuto paman na ini bagairan nagi ang kutu kerumai. Iman tuat tigiran na piyaka maradi ka amis saka. Asu-asu atam iman busi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanak paman na maturam bisa udina paman na anak mibagay agyang kuta oras paman na pengenin na ka udina paman na pengenin na ka pasinsya si iku Allah subhanahu wa ta'ala ginan sa mga kadundo paman na mabali panasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala nasukyan nagaw nagyang kuto abagwa mama na ini puro yan nagyang kuto aliman yan sa puro paman na ini puro yan nagyang kutu aliman yan sa langit. Apitero yan nagupiangan niyan si iku Allah. At tigyan na ya sahiba sirra inna sirra kad zahara. Ya Allah at tigyan akirak sa gyang kutu masulan. Iman tuwa tigyan nagyang kutu isusulan na kan napagmaan na kan nagalabag na miya payag. Naman ito, gyang kutu sa di ka panambay ang gyang kutu manguda si iku mga kagagawin na isusulon niya no to paman na ikhlas nuto para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala pagmaan niya no to daa kabaya iyan abo na makatukaw inubusot to si iku kaya pamasaw nagyang kutu ada to na piyangan niya na beriya kung kasadar pa sa giyang walay lawig sa giyang kaiyadar pa ka adad na bo na pagkasulad inong taa sa kambu kapaman nagyang kutu bisa kagagawi nagyang kutu adina ni kapanambayang nasisikreto niya no to si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyuti miyad tero yan nagyang kutu paman na kinipuro niyan sa nagyang kinipuro niyan kuliman niyan sa langit
atigen na ya sahiba sirra inna sirra qad zahara hayat tigen ya Allah akirik sagiang kutua masulan udi na paman na mataos iko mapagma na iman to atigen na sumisusulan na kan na kaya tukawan kagi paman na mile agiang kutua datu agiang kutua karuman yan miyaw mayran milairan kaya masaan nila nagiang kutua paman na galabak agiang kutua manguda na nisumpatihan o natigian awala uridu hayatan ba'da masyuhira na ya Allah atigian na dia gandin kabaya sukaw yaguyag naman naging utapyang nina si iku wallahi man to atigian na dia gandin kabaya sukaw yaguyag si iku orian o paman na kiyat tukawi sagiang kaiyagal bakakan apaman na si sekreto na kana pararakabu dia kan tigi na kabaya o paman na dia kan kabaya agiang kuto akaw yaguyag si ko paman na kiyat tukawi sagiang kaiyagal bakakan anto na miya so mga pagariya nagiang kuto kun manguda bagua mama na napaman na miya wafat sa kanyan miya wafat miya tay sagiang kuto paman na kini pamanganin niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na nagina ni paman na tutulan tanu sa giyang kaiya kagagawi maapakano pamako giyang kaiya darpatano na makalilibutang way ay importante na din na paman na mapumanutulutano ang mga tutulan kepokaw niya nagyang kuto aparatiyatano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay mala pagwasiyatan tano saya na so mga muriya tautan so mga nguda apaman na mga muriya tautano na kana dinyo pagilay paman na kanguda ang kanupan paman na di kanupan ang bayang dinyo simbaan sa Allah subhanahu wa ta'ala dinyo to pamapipikira aya pipikiran niyo nagyang kutuwa antunay ukit kaswaswatan niyo si iku Allah antunay ukit kapakal agyang kutuwa simbaan niyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala naman nagyang kaya pianutulutan o bagwa mama nayaman na niya na ori pampanugay na dan yan dinuto pakasenduda pakaarna, pakaalanga sa agyang kutuwa simpo niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na adam pa na hadith amyali yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kangudaan paman na miya sambut sa agyang kutuwa di kang galabaka ko simbo si iku Allah subhanahu wa ta'ala yaman na kangudaan pan na miya sambut na agyang kutuwa di na di ka suaswata si iku Allah subhanahu wa ta'ala na makaumasiran sa alungan na mauri na pagka sirong-siran wallahu subhanahu wa ta'ala kung sirong-sirong ayan si kumasadad na kasirungan na namiya makalalabalas mga aryami mga aryami, mga watami sa panganintano si Allah subhanahu wa ta'ala makaumar katan agyang kutuwa turuan yan agyang kutuwa paman na mga watatano sa mga kangudaan na napaman na manggalabakiran nagyang kutuwa simbira si iku Allah subhanahu wa ta'ala di tanu kepita nagyang kutuwa na ino ka makatu ako bu na napaman na ayako kapanambayang makurang utuwa paman na tindig agi paman na di nga katawan wanto na kapakaumar ka agi ang kutuwa kapatay so pakalantan wagi ang kutuwa paman na simbatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa sadin sa kagagatan noron sa salam na miskan walang ulang na mga bangsami agyang kaya din babatay paman na kapapantagan sa agyang kaya oras salam tano si Sumarinang Balabagan agyang kaya pagarya ka na si Husin Sarip si Hadja Safia agu si Sarah Hanin salam rakano si Jihad Sainuddin si Gilang Madarang salam rakano dia kaya pagaritan wa si Jam Arindig Al Rashid salam rakano si Melissa Lipana Amar ago dia kaya dubayakan na si Mahida Mala yang kaya pagariyakan na si Dato Salman Haji Amir salam rakano dia kaya pagaritan wa si Abdallah Buda ago si Nasrifa Akot Ampaso si Ibn Mubarak Kison Panggaga si Haja Raisa Mauday si Tadmira Satar si Syamil Masakal Ampaso yang kaya pagariakan alim Masya Allah si Wasim Bakaraman
salam rakasan pagariko. Si Ibrahim Wahba, si Alnor Amirol Ibrahim, ago si Jesus Kimpan Junior, salam rakano, ago si Alnor Amirol Ibrahim. Waalaikumsalam. Siya matatago yung pagaritano sa Tabuk, Saudi Arabia. Salam rakano sa mga bangsami, mga pagariyami sa Tabuk. Yung pagariyan na si Nasmar Sarip, salam rakasan. O yung paman na pagariyan na si Miyambuhay Kamaro. Ago yung pagariyan na si Halim Rinibatan. Salam rakano yung pagaritano si Supmak. Matatago sila na sa Bacoor Cavite. Salam rakano si Dindin. Mga pagaritan sa Riverside, si Dato Panganugunan. Dato Panganugunan. Salam rakano yung karumakan na pakatatayan na si Mariam Kanzi, salam rakasan. Ago si Rafi Balindong, salam si Yasin, si Hashim, diyan kaya si Alon Muhuram, si Jawad Buwalan, ago si Alqari Mamintal. Salam rakano si pagyanga pagariang na Jalal Sarip, si Jalil Umar Guru, si Hadja Basira Sampurna, si Salman Haji Sulaiman, si Nailia Maruhum, salam rakano si Hadja Basira, si Rumaisa Pamaloy, si Mustafa, waalaikumsalam, si Maj B. Alip, si Lawanan, ago si Asnudin Mustafa, selamtan wag yung kaya mga bangsa tano sa Tundu, lagi Nasmar, ago si Parok Umar, si Pangsian, Oxboy Dato, mga bangsami mapita arba June 24 January 24 na inshallah na seminar tano sa Litex Masjid Mubarak sa Litex. Gini paman nakapaka-tukaw Amerikano ro na mga bangsami. So keparos oras yan makadar pa sa Mubarak, Masjid Mubarak sa Litex na naad na seminar tanosan mapita si ko oras alas 10. Ginamo so seminar tano uman din na isa kapitugaw isa Riverside na piyanganiran aromi tugalin na inshallah na rutano makap seminar mapita. Ayaw to speaker tano inshallah nagyan ko to isa ko mga ulama tanwa pakatatayan tanwa da sala ko ki Ali Asgar Abu Rayyan Abu Lais. Paman na isad na si ko mga ulama tanwa miya kapia-piagyan ko tuwa pumamakidagan sa mga wasiat yan. So balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala na ukaparos orasyon na darapakanoron ka antano mapamamakinagagyan ko tuwa pagaritan wa alim sagyan ko tuwa paman na mga wasiat yan. So salam na kan sakano parangkom na kan sakano wassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.